kome indi mbere ino nicio nteto itu kubanganiritie. Raila Odinga na njuri ya gukinyithia gamba ria kuregana mpumbi cia giti kia urais koti nene umuthi. Akarima Meru kuruta moni mao megie itua ria Raila kubira igamba kotini. Tukaraithirie rugono rwa seneta muthuri wa kaunti ya Embu uria uteringira kampeni na ashinda. Biashara mamarigo thokoni ya Ndarene kuromba kawira Mwangaza rugure thoko inunu ntu nindikirie gwakwa. Tukiambiria ntoni cietu ngwataniro ya Azimio la Umoja gukurukira mutongoria wa Raila Odinga na njuri yawe makinyithite gamba ria ria kuregana na mpumisha kithurano kia mwaka uyu kiria giatigire Daktari William Ruto ashindite giti kia urais na mutongoria wa Azimio Raila Odinga agwata namba ya kairi unturia Azimio la Umoja ikwigweteganiritwe ikiugaga rwangirwa ithurano na mibaka ataru IEBC gukurukira mukaririgiti wa Wafula Chebukati rutathingatire mawatho ma kithurano na kinyagia katiba. Boniface Mongera atuamberie na nteto inu. Ne dhasta cha muthajwa antukwe narua nture ne community para ne gotonya kocha mirimani. Ojo noe Raila Odinga na njuri Azimio batonyete mwako kire mareri tengi koti ya Supreme Court kuthikire magamba jithurano byo rais. Aja naku bakothongera rorero komatete okoje ethire bokorwa bomobogerikire makunia ne nyabonge bukonjiri maboxine shughuli na mitaratara ya guchuriga mbe kwithiranio akere na ndikibante tome wakiri James Orengo rone governor cia kagitene gaka na ugerera bakwithira bakenda ikoti ithire kere kithiri utalibo curation the kaire na nyankoroki ithurano bidithike bobwero. And we're accusing the chairperson of the commission for running the commission in a very dictatorial manner. And we have evidence where systems, networks, laptops, and the entire KIMS kits were corrupted in order to achieve a result in favor of Mr. Ruto. Kuna mahali tulikuwa na maagenti, kuna mahali maagenti wetu walikatazwa kuingia. Sana kule Mlima Kenya na kule Bonde la Ufa. Na mafomu haya ambayo tunasema fomu ya agent inaonyesha Raila alikuwa na kama ni 106 alafu anapewa 06. Haya mafomu yametoka kwa maagenti wetu. Onto bobo nabo ibwethero bokiongerwa kathari mutongeri wa Azimio Raila Odinga kirikaro mwanyanyo mbene kia ICC areugire rais muthuri William Samoei Ruto ibawatene mukarito nkiama IEBC Wafula Chebukati komutunya umbani bwawe. Ushahidi tuko nazo ya kutosha kuonyesha yale maovu yalifanyika. Na tumesema vile vile hata wakuu wafanyikazi wa tume ya uchaguzi wakaongozwa na yule mwenyekiti wao walifanya maovu mengi zaidi. Ukiona mwenyekiti mwenyewe akitofautiana na wanachama wake na kutangaza hata kama ma constituencies 31 kutoka yao yalikuwa hajawekwa pale. Na aibu kubwa kwa demokrasia ya Kenya. Na kebo kagitene gaka batina nkanja kaninya mururu nkorone ciao gambibo itwa okumyo nogoshi bukethro bwibachokera Kenge Odinga na njuri Azimio Umoja wa Kenya ibayinyiri tebo bweno koje kivari bokonone kure ishiro terwa kirimara ni nyero Rift Valley ni rais muthuri William Samoei Ruto ethero kwa tombaru Bedhihirika wazi baada sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambaye walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa. Sisi wenyewe tuliitwa, tulipa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi na shahidi yuko hapa. Atere kibarabadi tangi na bobe na ntukuinya cia kwandika na gucokia macho kana gichonko response arango gijo de batere kwethuro ikinyira muthia
nyomentuko 14 mbere twetarugone naku kuna petition momo kenda shokalisho churantoneja inyanya chithitangite mukariti Chebukati na rais Muthuri Samoei Ruto ngaruko winginio imwe Moses Kuria ira thitangite Raila Odinga nontu bonto boria akuganokire ndo gitone kia Bomas Engineer Daktari ngwataniro ya Azimio la Umoja wa Kenya ibonganitie mawakili nkuru kia 30 bana nebe Philip Murugo na James Orengo. Kenya kwanza na bena senior counsel Fred Ngatia, Kithure Kindiki na Nelson Havi. Kirinki ya IEBC ibeithagite mwanasheria mukuru wa Nthiguru ne Kenya Githumu Igai, Professor Patrick Lumumba na Kamau Karori. Nkiripotera Ntoshero TV kumaja KICC kenginangi nithoke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Akarima Meru na moni marutete moni mao monya igururia igambariria mutongoria wa Azimio Raila Odinga abirire kotini omondi akegana na kwanirwa kwa William Ruto tarais mutare wa gatano ndinini ya Kenya ni Wafula Chebukati chume ciere ndiru muthuri murio kienasio Mengwatana Azimio wa Kenya kwitho igitega mbakotini igambarira baikitie nikenda bomba kuregana na mbari bwa William Ruto kikura cia urais na ndene Kenya na nditoranite na karibu mutinda na betho bagita uge bwao batu Kenya kintu kiria tukwenda judiciary cietu bagita gintu bonania democracy bonania batu Kenya thai tukuri judiciary cietu thai ni independent yonania tu favor riku kana riku na ndinya ki Martha Koome urawi mwari wetu twina imani nawe twimenya Martha Koome atitikiria kwathwa ni antu binafsi athingata na sheria urekari na gitumi tukuga no mwanga democracy thire iyo lakini gintu kira gikundi gari Azimio kwire gamba kotini Azimio no kumare turagucindwa kabo batura bairigirite rionde no kuiyo kutheri utie gintu kingi bomba kuruthira no kuiyo aki yonde ona gethi bacindirwa amenya Kenya batikubenda betigirie mantu ma uchaguzi na kura rais ura athurirwe anyuthwe muma Kenya yende mbere hatukuibwega muno nontu bwa Supreme Court gwitigiria petition baba itokuwa ukonye baba ita ibongani na ibongani buru Kenya yonde twina ngwataniro ukonye buthingato bwega kethira ikura gucoka tucokere kana itaro na amani twina amani Kenya ikiagamba koti ngona kubui muno kenda waamuzi bwa Kenya bura bendete bukarika kwa hivyo kwirwa mtu muna chindite Chebukati batho tegwitikaniria abo akoti amwe na ora koti ikamwa ni tugetira undu wa story we koti ewa omwa iketwe koti etite koti na konde ikona justice inya tukachokera kithurano ke ndenda Kenyans to maintain peace to love peace and unity ki country yetu Kenya na uria koti ikamwa ni tuketikiria enda tuchoka election isa sawa ende to maintain peace ki country yetu Kenya na kuringana bobo gitu tori bititi muno kindu kiomba tenda kureji chomba kwa chichokerwa. Martha Koome ni mama ambao anajua sheria na ni mama ambao ametusaidia na ametutoa mbali, atasimama na ukweli itamweka huru. Hiyo ndio kitu ningetaka kusema, kwa sababu tukianza maneno ya kurudia kura, pesa sisi hatuna pesa, unga ndio hiyo imepanda, mafuta iko juu sana, hatuwezi hata kununua kuweka pikipiki zetu, hatuweki mafuta kwa sababu tumesindwa. Lita moja ni shilingi 160. Sasa sisi tunaomba waangalie vizuri, wapige masabu yao. Ule amesinda tutakubaliana naye, lakini maneno ya kurudia kura sioni kama Kenya tuko na pesa ya kurudia kura tena. Ende tutewetegeria kura ichokerwa oguo Ruto atarite cioneka Chebukati ure atarite oneka Ruto acindite ici chokerwa taroka iri bwega tone o Ruto agucinda kama tuthinire twarigara nontu bambi mentu yetirie maguta mabikibiki matikunywika twiturigarie Nthiguru mbieno kou turitigeria Azimio nigetigeria Kenya kwanza iyukigite nontu ni athurirwe yendereithie Kenya na mbere na kwambirira ndi ni gwetera kona ura kwa tinene kethwe kikita magamba jaja nkiripotera Uru TV Bitamuthuri Muriuki. Totoni chingi seneta uria uthuritwe kaunti ya Embu Alexander Munyi Mundigi ena rugono rwa mwanya baria akiaria na njira ya mwanya na Weru TV ariuga atarutha micemanio atarutire maratathi makwiyendekire siasa na ibao nkinyagicho atethwe nacio nikenda omba gucinda na nacindite nchamba cingi iria ciendaga gitigiki na ciina igweta. Mwandiki wetu wa ndeto kuma Embu Rita Mwanike Muchiri gatubecio.
Alexander Munyi Mondigi na andu engi makamwita Kava Mondigi tuonaga niwe ucaguritwe ariwe seneta wa kathatu wa kaunti ya Embu thiini wa kithurano kinene kiria kirikitie kuthira. Nitucerete gwake mucii turi na itanya ria kumumenya wega makiria na baria aratwerithia iguru ria wira uria arutaga vau kabereri mbere ya tonye siasa ri nari munini wa uguo na kandi kwandikwa gwa Kengen ni mutuira Kiambere, Kamburu, Masinga na ngicoka ngirutwa ku ngirutwarwa Sunumiru kuria gwitagwa Takwero Ngoch, ngirutwa vau ngitwarwa Endoreti, Susiani, ngirutwa vau ngitwarwa Kisii, Migori, ngirutwa vau ngicoka ngitwarwa Kisumu kundu gwitagwa Sunumiru na ngiuma vau ngicoka ngiretwe Murang'a Wanji Power Station. Wauo Mondigi ni muvuri biashara wa tene na uri igweta makiria mwena wa mbere etherero kuria ari na matatu cia kuanaga kuma kiritire kuthie Kiambere cietagwa C Master. No ati gwa kavinda gaka Mondigi ni umite biashara ri iyo na riu ni murimi munene wa mburi na ng'ombe cieria. Wavau na utairwa matatu na mwaka ngiri igiri nginya mwaka ngiri na ithano ina koretwe kwina ni twakoretwe turi akiama getagwa Ketino kira kiari thiini wa neno ria twatwikire twandivindi ni natwikire wa kuthurwa ciama ni kavinda ka miaka 5 thiini wa Ketino ngari ciamaga Embu ithiete Kiambere ithiete kiritire Kiambere na nikini musietagwa C Master kana Mararex. Mondigi uria ni wa miaka 56 ni mwikari wa mwena wa Mayori thiini wa wandi ya Mavuria gicigo mbunge kia Mbere etherero na ni wa mutumia umwe na ciana 5. Ni uratwerithie ikinya gwa ikinya mageria maria monthe ageretie gutonya utetire nginyagia riu atwika seneta wa kathatu wa kaunti ya Embu. Ngitiga wira ucio nigetha nduike wa kuthie kuyungana siasa na ngituka kurogama MP iria etagwa Gacoka constituency na riu mundi etagwa Mbere South bana twikirwa usindwa ni Mutava Muciemi ngituika namba 2 17 cie kuroma gitia senator na ndia na rogami gitia senator twari njamba 3 na ngituika namba 2 out of 6 na ngituka kuvotwa na kuma kavenda kaune siririe to siasa ni ciathira anina chunguza ne kaupereresi watwikire andu mararega kundura to matia mbisi na bungi siro yangweka ni kwangu camp thiini wa Embu mwena wa Embu ya iguru na kwina Embu etherero ya mbere na ngiciria kuthieca makanithari na ngiciria kuthieca watu wa ciana na maomboresiri na maundu monte maria makoninia mwananchi ground. Na ari na kioneki ia gutigira ati rungu rwa wathani wake kaunti ya Embu igakorwa igikinyukia makinya makiria thiini wa mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Uria wa mbere gwatuye mwananchi ni kurupe mbeca ciume national government ciuke county government nyine senator ngakanda ku unite andu acio ni tukane kuona kana economically ni tugucenjia Embu county kwa agenda yakwa ya mbere ni unity, agenda ya kairi twathike unity ni tumenye ni mwigwite thibitari cietu cionte kuria iciara ciakago kiritire Embu General Hospital utiga andu bakoretwe bena ndawa ni ravo ya ngai ngavana uthurito etagwa Misisire Mutitu Ambarire etikire ku unite nathwe nigetha namba 1 thibitari cionthe itwike cia kuya ndawa. Mwiso Mondigi ari na wa kuga iguru ria utongoria uria urauma wa kaunti ya Embu rungu rwa Governor Martin Wambora. Hindi ngena ni matwarane megotiri ni tusao yaliyopita tusameane ndio tuweze kwenda pamoja. Totaruko ya mekuwa atire akwani current governor mathime kwa accountability kuonekana mbesi ya urireko angiko kwekandika niva kwa uvura macia nyindi ngimenda tondu mbesi ile igao kathini wa Embu county ukethia no ngie twandike advocate no ngie twandike andu magutera mathavu maundu mengi twambie mugucanio wathia andu mambie kuthima magotire andu marikane thini wa Embu county 2013 twambie magotire 2017 twambie magotire tha icio ni ngu request nindi kwa twambie magotire ringi wacha twende moja kwa development tukasaidia mwananchi. Mondigi aravotire kugwata giti giki na kura 81 ni wavotire gucinda ngavana wa riu wa kaunti ya Embu niwe Martin Wambora, munini wake niwe David Kariuki, uria wari PS wa youth niwe Lilian Omoro, uria wari mumbunge wa Kamukunji niwe Norman Nyaga na senator wa riu wa kaunti ya Embu niwe Njeru Ndwiga vamwe na engi. Mondigi aragwatire ucindani uyu atari na billboard wanari imwe ndari na poster cia kampeni ciake ndari na ngari ya kwanirira kioneki giake na ndavangaga micemanio ya gutungana na andu baria arikiririe guceragira aikia kura kuria mari ta makanithari na macakayari. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki
wa musiri. Itigarite ntuko ciiri akie gavana wa Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na munini wa Wenyaga Muisiraeli manyuithio mumari umwandiki wa bunge ya kaunti inu Amos Sikwea nariritie mubango ya kiatho iki kiria ni gia gwicuria katiba ni kenda gavana Muthure Muthomi Njuki ambiriria wira wawe kiwatho. Sikwea ariuga mairi mama makanyuithio mu makibaro ni gia kathwana kuma thaa 3 cia kirauko. Onesmus Muthomi Njuki. Gavana Muthure wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki aririgirwa kunyuithwo muma wa gutongoria kaunti no gipindi kia biere Alhamisi no tariki 25. Kiatho giki tayari ikithiete mbere kubangwa ikamite ya unenkaniria botongoria iramukariri gitigwajo imwandiki wa thirikari ya kaunti Micheni Berichi aramwandiki wa gikaro kia MCA Amos Sikwea no umwe wa akiama bayo. The clerk sits in that committee so that he also advises on matters legislative, because after the governor has been sworn in, then attention shifts to the assembly, and that's why we sit in there. We sit there to advise the committee on matters that relate to legislative work. Kuringana na Sikwea mitaratara nirikitie ya kuthuranira kiatho giki ya kunyuithia gavana muma. Kwa wakati huu tumefanya maandalizi ya kuhakikisha kwamba gavana ameapishwa vizuri. Baada ya kuapishwa mambo mengine ya gatuzi la bunge letu litaendelea. Ninajua kwa sasa kile kinafanyika ni kuhakikisha kwamba kila moja amepata nafasi ya kwenda katika sherehe hiyo, na najua hiyo mwenyekiti atazungumzia wale ambao wataenda pale kuona kwamba gavana ameapishwa vizuri. Baraba karugamira kunyuithwo muma guku imugambithania wa koti nene Thrispisa Cherere na mugambithania wa koti ya Rungu Joyce Gandani wa koti ya Chuka. Nyuma ya kunyuithwo muma, gavana akaendekana kurutha thirikari na njira ya kuthura arugamiri ba ministry mwanya mwanya amwe na anini bago. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Katuyukie kanya gako no kabanini. Inya star 81970 hash kugwata chaja. Inya star 812 star 970 hash kugwata chaja jasikiza tune yeku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata kalunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika 2 tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika 2 tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika 2 tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika 2 tu, dakika 2 tu, dakika 2. Inya star 812 star 970 hash kugwata chaja jasikiza tune yeku. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gigicunjia kia 25 kia mbeca ciaku.
nitukuthondekagira rangi uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachu kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpwea ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi tori na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Maua, nandi tori na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata nteto nkoroki toringire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Oringi nkugwate ogeni tukithina mbere arimi na biashara makimera kia ndigo maria mendagiria thokoni nene ya Ndarene ni mauritie gavana Mutari Kawira Mwangaza kuruguria thoko iria irakagwa ni thirikari ndiru itongoretwe ni kiraitu murungi no ntuthoko inu ni tambicuru mutugi kare gataririe ntetwenu. Juri muthenya juria mutongirio murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga na Kabudia yaba wikitie gamba kotini bakionania batenganiri ni mpumira ciarekererwe cia ithurano bia mutongiro mugongo na ndi atongeria bathoko ya Ndarene batongeretwe ni mukarigiti wa John Mutugi ni barombete gamba riu kugitwa na mpui na eota na itukwenda kuromba igamba ririkitwe kotini ire arikisho na mpwe urakumbekeka na rigitwe kuringana na ura riongo rikari tikagitwa kuringana na bisoni chiantu urikari irigitwa kuringana na uma rigitwa na Kyoto Meru yote ona there Kenya yetu ona there tumbe tunde guto nyangugine Nkuruki bagicoka kimerene kerigu ni baugite kimera iki nikyo gutatirwe buru gitona wagukiariria mbunge kumakire mutongiria kinyoriku tauri mera bia majani kawa mirana bingi biona gokubiariria bakiromba na ndemo bunge muthure wa gicigo bunge ya South Imenti Daktari Shandrak Muiti gutigira na wike muswanda bunge joige kimera iki wakagita kari wathanine tukumuromba na gitio agerie ati arete sheria ira gatuma thito ria thirikari riambiria kuona murimi werigo mu biashara marigo kinywe ambirie kuigua ari comfortable na akimenya kinywe na kare tu thirikari untu batu turi arimi thirikari nio baba wetu na nio mami wetu kenda gutituika thirikari nio ena kana ka kiuna ka mugongo gutuika kana kare gutaka ikana karageta kwa ka majani kamera na ga kaoa murimi omarigo atige gwichokia ona yake thia muthwire thirikari daktari ni ikesheria na ara bunge batukurukiria haraka kinya tutwambirie kwa fertilizer tana tukiwa fertilizer majani ejite fertilizer ni agira korona na ndike tumio kona thoko itena marigo utiomba kurima marigo thai beira fertilizer eri bachoke baugiora kinya tukaeja kwa mbecha turi arimba marigo itena interest yenene nonto thai murimi omarigo akenda kuongera ngukia we marigo ageta banki na ara romberuni wethro tena taito utiona muntu agukwa mbecha so mbecha ira thirikari itenga ira arimi bangi untu iri itengi kinya tuturani mba marigo itwe kwende tucirithi kundi twe tayari na already bimu ituthithetie thirikari ambiri nya tugutwa mbecha kenda tumba gukaria kimera gitu kia marigo na kiritho kwira yakagwa ni thirikari ndhiru ya kiraitu murungi bagwatanite na banki ya Kimanthi Guru ni barombete ngavana Muthure Nandi Kawira Mwangaza kwija kumirugura kenda biashara bakebira njirene turugurirwe thoko eje tume njirene tucoke thoko nendene na kwa utwaigwa tunganeri mono turuguriri thoko eje na mpui mono nikienda tutiga kuinya na njirene kinyangari cieja gutuika gutena kutangana kwa babara thoko eje ni rojurire chondu karitu atengugine bai na itukwana ithete ngugi njega muno thai Kawira oriku na itukumuromba turi akariba Ndarene mathithia mikakati mega beje barugurire antu thoko antu bomenjerene batiga kinyanga winjira gukinyanga wingari batiga kuinya na iraria tutonyia ntu betu thokone
mantu jete bwega kumandhalene gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera nteto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Tukithina mbere antu akama gikundi kia maendeleo ya wanawake kuma wandini itano cia gichugo bunge kia Buri ni masite bamwe kurombera Kawira Mwangaza na kumukongwira kumane na kuthurwo kwawe ori aterete kunyuithwo mu mantuko ya Alamisi kiumia giki. Antu akama manima muritie Kawira atigire kioto gia antu akani gigwikarua wega na nkinyagia kwithirwa ena ngwataniro nikenda kureta uthina mbere utina kwendera mawira kirigia na ndeto nkuruki. Arambe Vau ni kuruba gikundi kia maendeleo ya wanawake kuma wandi cia ithana gicugoni kia Buri bara bejete amwe na kugwirirwa ngavana umwe wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ura uthuri ari mwekuru na utinda kumurombera itigire ntuku ijira yake anyuithwo muma na gutonya obisine turete timantu jairi twejitere gucokeria ngavana wetu nkatho nontu bwa gutarwa ngavana wetu Bishop Kawira Mwangaza itwije Meru yetu igakaraja nara kwa ngavana Ngiro na inyankoroki akaya kwa tubasa tuna ita tungona ndembe asia kaunti chionda akaje mantu akurigarania igo twete na kwa ato muinie no ntukanyere kaina uae gukumia Murungu tukiuga gaibwega ngai turonera twakaranja muntu akaranje oto tiomba ucokia nkatho turia kuruba maendeleo twauga turija aja ntukwena aru aja subuiga tutinde aja tucokia nkatho tumutharime agita gwikirwa nkobi atugwinya twe kuri utumuromberete gucokia nkatho nuntu turaromba turi antu bonthe ndene ya Meru kiria gitumite Honorable Kawira Mwangaza atarwa kwa wingi ni ekuruba Buri na ni ekuruba Meru yonthe ikwithirwa Kawira kararuma kwa na inya muno agetwa cio maragara agetwa irumi biria ithuku kurubira tutaigwa guku kuwa tugwiretwe na tugona kugwirwa guku ne muno ngai aro kutharima aro kwararamiria mianka na mathugane jau urari na jo tethania jakathira ngai ete na mbere aiko ngaira inya kinya thira no kura mandi buti yatwekaira tugita kama kuringana na ekuru baba ni baugite ati bakagwata mbaru Kawira Mwangaza bakimuria gutigira na kurikana ekurukira wathani bwawe na gutigira mathina kathumba jere akariba gukurukira maturene na kujategera na rithura mwanya na kujathiria na nde twiromba Murungu no twego ngabana mwendi Murungu ucokeria kwa maendeleo ma ngugi ciao ututare kiri nyomora cia kiri mbondi cia county kwena rika mbondi kwena mbondi nyingi sana ndene kaunti gecha masibitari na nangi utocoke ite bira twai ngavana munya atenge koria tena maendeleo ngavana munya kara ritana ekoroba maendeleo ibo bwega nundu bwa Honorable Kawira Mwangaza kwithirwa ataria ngavana wa Meru na nitugwitikia agaturitira ngugi amwe na thirikari yawe iria agatara ndene ya county ugeria kurugiriana ndene ya Meru nikenda bagatwika antu bena gitumi na nde kwena mathina ja maingi jara ya kurukaira kiria kuru mweci mwa tukuromba gututethia ekuru baba masinani tuthithagia kumithia sukuma kwanda mpoka kwanda ikwacie na tutethaira na rozi kwoguo ukomba ututurira ithima bibingi kwira ngabana sibitari ikagoma kaire ana betu ibethiro bakiona misara kawaida nikenda sibitari ikomba gwita na mbere itweregerete otemugomo kaire tukuona ngabana umwekuru nikankuga mwekuru tukamusapota muno miaka inyere agakara miaka ewira rwe 10 turenda inya twakare miaka 30 ewira go itetara inya turenda mwekuru akare miaka 30 tumuimbiritie nkiripotera Weru TV kuma subuiga gicugoni kia Buri mbeta mawira kerigia akari na thinjiri makuma nkomotigania West ni mauritie tongoria maria macindire na mangi macindirwe kwethirwa makigwatanira nikenda bwandi yao ithie na mbere wega makiugaga une bu umabirite nyuma kiri bwandi ino ya wakari mamwe ni makwithirwa magikurukira thina imingi nontu wa agoro ya uturo gwitia Kevin Kimathi na Cionkuruki. Solidarity forever.
akaribao mwanya mwanya baro nyathinjiri ba murungu na bamwe batongoria bare bashindirwo itene KMCA wa dine ya Nkomo Tigania West batongore tweni engineer Kimathi bakyuria ngwataniro yo bonthe na thirikari thaiye kawira mwangaza nikenda buruba kona witi na mbere Nkomo oiji kuromba thirikari reo rwari turi nontu ne kawira nete na molo to Kimathi araitete naguo atutethie kuni bonku baila kia maono antu baraba na maono baraba utethia antu bange atega ekaire mbitichi antu shakure antu bange tinko anje atongeria baraba onze batira ombere ochalo toje amwe idea zira ndirare achio idea zira kimarare achio nongi irarare achio uto watirare capacity yo chalo na ritangoge ora lusete no ora winete mwanya ne oyuri lakini baraba onze bataganirie kura inko baromba bonze beje amwe tenko mwaki kinjae na unangi nikenda bamba kuritirambi ward chao ka community chao ngoge twita mbere 2027 yete kuraya na kuringana abo iromba ro thirikari kawira ukiria muno thoko ya Nchiru iria iyo kainyaga karibu Nkomo nikenda bakaguneka buria kubatiri tu akithiatira mirandi yengi mwanya mwanya wa dine oiji au mapungo batu yenyuma nonto kinyoka ile infrastructure uka ile njira chieto within actually for example okay yakuma Nchiru market ukayeta about 500 meters mutonyete na fadhari wa street kana St Francis ere skuru yo create area ukailia kukeja kurote kulukana njireu na twina leaders beto baraba batere kwida bakiona amantu ya jau itukwenda tongongere ruji ntura iji wibo bumwe wajairi gavana itukuromba ekuru beto baba kuru tinyate Nchiru town yake ogatonya tunturene nura kibukona Nchiru oramine ogatonya nturene ire chirio itena stima inge itena roje na chiri akwe na town ya Nchiru engineer Kimathi akela mibwe mwangi kire msioro thuritha Nkomo John Kithenji ethai bakwethero atitira ntu Nkomo ngui kia kwethira okare akurutira ntu beto Nkomo ngugi ndi kwashua utithiria mwaka yomwe tutakwimpeach na ndenda umenya bu na tutikuwa bu nontu bwaukira ukwa so ndi bitu kuromba batwi ituthe twina ngwataniro emwe tuwatanire antu betu batetheke ndwe iwatekane nari yagirite na antu bakunde rwe bura bwagirite bonge na bombasari chene nkanirwe chiana niletwe kithira Dr. Mutunga kanyuithia na kumba kugana mbasari chiana niletwe ni wo karemwa we MCA na ni ore akwe na wananchi nkulukia Mutunga nkiripotera Weru TV kuma Tigania West mbita wa Kelvin Kimathi Wari uturo metekiria ntu mamwe na matena mbesa Titus Munjuri uria ni murungamiri munene wa SACCO ya Thabiti na tariretie uturo utiumite ogu antu magweciria nontu muthithu nukuongereka teta indi ya corona kanenderia ya mira ya ringitwe marubuku nongerete bonus ya kaua na majani etongithitie mauturo owega Dennis Mugendi enacio maturene ona kinya miciene akaribaba ingi ne bakwathira cieye uturo bubumo buria bagukurukira na kune kumane na ngarama ya bugwitia ngerekano gukethirwo into bia kawithire bite kugurika auta yaraiteria tureta twatombekela bia kuri otheri na woi wa ciatira na kingotore kiria uri na kio ugati wote kiuri muko Kenya no komya antu abakurira no kuona ndi mutu uyu yaraiteria mbecha ni mutu imbecha githumba beteruri yongwe kumirika mauta ata yongwe ithina ndi batwe tha igatugurira ukiabura bwe Kenya tha ndirenda kwira kuchokia Kenya ichokara ura yari miaka 23 ya take time akenya mathina bakilukirite iya kulukite kinya thina ntirie ikulukire kamatite mirio indi tiga uturo bwinyiritie baba ingi na ruru wangirwa wiki mithithu yani Bank na SACCO irio ya Thabiti bagikungwira miaka 35 kuma ikwambiria
obisa munene Titus aritwathira miritho ya teja noka ikuingia uria ntuku igwita kuonania gutina kuumirwa gukunene kiri akari kugwanithinwe na riria thoko ya miraa ya Somalia iraingitwe na riria kinya murimo jwa corona jwario economy ikorugurwa no tuikwari na closure of the economy no tuba corona tuambiria kuona ringi some slight growth na thai I can report confidently that ito kuona anto bakiambiria kurochokia deposit chio bingi bira turingete muno ni closure of market ya miraa batu as David sako ito sava arimi ba miraa baingi sana na kinyabo no tuba corona na closure of market chio iba affect mno deposit chio na masana but kuma yekorugorwa I think sometimes last month ituambirize kuona some growth in terms of deposits na tontobo utarukiri akari ni gwika muthithu sakone ithirwe ni mbesa ing'ana mtu wali nacio tubaba inge mno bate in the banking line na ituwere renge ukenda utethũka ndene ya maisha in terms of finances ithirore inasako na bato for example twetha biti sako utembecha twina account tweta jaza account kuma thiringi 50 wethera wina cio iyuike account inera mbeca ira cia utethia miaka yeyite kana itariyite no twicho watumira rokethera wina batu for example ba school fees yo karomba mbi mbeca nacio ike mwana cukuru so nara mashinani katukua anto bakaika mbeca matrizine anto bakaria na mbeca miuko anto ibachoke mbeca in the banking stream. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Ore michetho ya arutwo ma cukuru cia sekondari icokerete ringi arutwo engiri makinyite kibaroni gia cukuru ya Nthaka ya Tharaka ba muchetho wa regionals uringirwe aciari maenge mariuga arutwo amabati kubewa kanya ga kuthoma nuntu wa buria ona ntuku itikwigana cia kuthiria syllabus. Paulo Kabethe gatumenyithie Ikiringindakindano cia mubira kenini ya cukuru ya Tharaka Boys muthenya gwemthi matinda mara mombite gucokera nyuma ya kura wa Kagita nuntu bwa mpango ya murimo wa corona. Michezo ni atirite for some time nuntu bwa corona, but so far so good nuntu Kagita nyaka tukwa na jana ila prepared well. Onakandi it was Kagita short notice. Na gwaya kwa matinda mwe macokerete ti cukuru ciothe irombire wikinyithia. The preparation at the time was short na skulu nyingi tali prepared na nikitimo kona wena skulu ite nyingi lakini ba skulu nini la ijombira ko represent jejeje na a lot of energy. Itu ari na athletics, itu da to na drama na icio cietagwa tam 1 games, itu na cio thai itam 2 games. Icio ciena handball ndauga onini wa mokariri gitikiri michetho ino bwana Stanley Chabari onde tutwira kubanga like last term itwari na athletics na thaira gutari na competition katwandipikire team twacikia county kuma ucieta region lakini thai irio competition yo twinkwona itubanganite team cieto bwega imichetho ira yombaga gukuria muritwa Kintoni na mangi Kathumba discipline nyingi muno ano kona bakiethia cukuru baithia boria lakini michetho ni ututetheria kuventilate that excess energy bakomba ku relieve that one na bakomba kinya kuthugania batumba kwithira bena kuthugania manto ya mathuku kwa uria kwina michetho ni tuma kinya discipline tukomba discipline batu turi aritani kuma kenini kia Tharaka Boys nkiripotera Weru TV Biti wa Paul Ugwa Kabethe.